Abanyefeso igice cya 2 umurongo wa 11 nimero z'urupapuro 218 mu isezerano rishya ngo nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri kuko icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli muri njabuka ku masezerano y'byasezeranywe ataca mwizigiye kubizoba mwari mwisi mutagira Imana rurema ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Jambo ry'Imana turikomera amashi. Ngombe gushima Imana iduhaye kuba muri iki gitondo hamwe namwe. Imana ibaho umugisha. Tuganire. Dusomye ijambo ry'Imana turavuga n'ijambo rivuga ngo aho dukura imbaraga zo kunesha icyaha. Mu by'ukuri abantu b'Imana baratwigishije natwe twarigishije nawe warigishije ariko iyo umuntu yitegereje uko ibintu yabigenda n'ishengero ko yabigenda urabona ko abantu ntibarahinduka rwose umuntu akibaza icyo bakibitera ariko muri byinshi mvuge kimwe cyo bagitera abantu kudahinduka rwose ngo base niyaturemye ngo tugire ishusho y'uwo mugabo waturemye. Icyo nibaza rimwe na rimwe nibaza ko dushobora kuba twararose inyigisho zo hejuru tutararonka inyigisho z'urufatiro. Nkunze kubivuga ushaka guhonya igiti n'ibyamwa n'amashami n'amababi yaco ahera mu mizi. Iyo uhereye mu byamwa n'amababi mu Kirundi babyita ngo ni ukugituturira. Ese muranumvise? None mu kwibaza tese ko abantu twirwa turirimba ngo abantu nibareke ibyaha ariko bagakomeza babikora cyane, nibaza ko hari ibizo tutararo. Ariko uyu muri iki gitondo ubuntu bw'Imana bukujeho naje bunjeho kugira ngo tuvugane bike bizodushoboza kunesha icyaha. Twese tuvuge ngo amen. Ese ko muranumva mo arurakaye muri iki gitondo mwese mumerewe neza? Ramutse wegere murebe mu maso banze umubwire ko ari mwiza arasa na se ni data wa twese. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro na amakuru ya Yosefu murayazi simvuga indo n'indozi ariko ndashaka kuvuga ibintu bigeze kuri bine byashoboje uyu mugabo Yosefu kunesha icyaha kandi cyari kuruga kimwegereje cyane. Asifiwe. Icyambere cyamushoje kandi muzi se nitubana kenshi aha ngaha kumukandi kanyaga nje ndasoze uragira ngo none ndacavuga ibindi kera ngiye guheza tujane muntu muri bimwe byamushoboje twasomye nyirabuja amaze kumubwira ngo turyamane. Biblia yavuze ngo aramubwira ngo izo njejwe aha wowe nturi icyakabiri no washante gukora icyaha kingana gito. Iryo jambo ryo shaka kuvuga amen. Sinzi ko munezerewe ntaye. Muri bimwe byashoboze Yosefu kunesha yarazi cyari muri mu Mana gisumba icyo muka Potifara ashaka kumubwira. Ese muranumvise? Uyu muhungu byasa ngaho muka Potifara muhaye promotion mu buryo bugaragara bw'umubiri. Yari umukozi wo mu gikoni uwo ni nyirabuja muka general. Ese turi kumwe? Aramubwiye ngo nje ndi muka general ariko nakugowe turyama. Ariko kubera ko Yosefu yari yaratahuye
ico yagizwe mu mana kiruta ico muka Potifari ashaka kumugira zamushoboje kunesha. Ayiya tuvuge amina we kandi amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndumva bisa n'ibigiye kungora ariko Imana irafasha. Reka mbabwire ikintu kimwe. Yosefu yari yaramenye agaciro ko kwitwa umwana w'Imana. Yari yaramenye ibintu bidasanzwe. Yari yaramenye icyari ko kiruta icisi hayivuga. Yazi ko icyo muka Potifari hayamwita kiruta icyo ari gito cyane gusumba icyo Imana yamuvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho wa mupapa nawe wa mumama nawe wa mukobwa n'umuhungu muri abo, icyo Imana yatuvuzeho kiraruta icyo abasambanyi babavuga. Asifiwe. Kiraruta icyo abicanyi bahaye bavuga. Kiraruta icyo abibyi bahaye bavuga. Kiraruta icyo abagifite amacakubiri y'amazuru n'amatama bahaye bavuga. Kiraruta. Women fire. Are you with them again? I'm prayer. You win is a fire. You win them that. Hello, Benita. Fire again. Etia. Etuniza. Icyo wewe Satani yakubeshe ngo cyoguhesha agaciro cyo kugira umuntu ahamba. Icyo ni gito kuko Imana ihayivuga kuri wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umugabo mu gitabo cy'ingenzi cyanditswe na Yohana Munyana, ahantu yageze asanga hari abakobwa barimo bakira abashitsi. Uwitwa Mwirinzi amubaza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere yamubajije atese mukirisitu ko wavuye mu gihugu cy'irumvikiro ukaba waje mu gihugu cy'Isiyo, atese birashikana rimwe na rimwe ukibuka igihugu wavuyemo. Mukristo aravuga ngo ndacibuka ariko ngaterwa isoni y'ibyo nahoramo. Turi kumwe. Icya kabiri aravuga atese rimwe na rimwe birashika ugasanga wakoze bimwe byo muri kiriya gihugu, aravuga atego birashika agasanga nabikoze ariko nkababa. Ijambo rya gatatu aravuga atese birashika rimwe na rimwe ugasanga nawe wanesheje, ati birashika kabisa ngasanga nanesheje kandi kanezeye. Ijambo rya kane aramubwira ngo none wowe wibuka bimwe biguhesha kunesha. Mukristo aravuga ngo ndazibuka, nibuka ibintu bitatu nshaka kubikubwira nawe uzushibuka uzanesha. Tuvuge ngo amina. Aravuga ngo kimwe mu byo nibuka, ati nibuka igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Ati gihe nageze mfite umuzigo ese nikiwe umutwaro deya umutwaro ngundemereye cyane. Ati maze iyo nibutse ukuntu warundemereye ku musaraba ngo mbageze ngo Kristo ngo haza umugabo cyo gitabona kivuga ngo afata wa mutwaro warundemereye ngo arawunambura ngawutembagaza mu mvane ngo mpabwa kwema ngo mpabwa kwitegereja. Ngo iyo nibutse uwo munsi nkibuka
icyakabiri aravuga ngo ikindi kimpesha kunesha ngo nuko nibuka ngo duhuze kuducoce ngo nari namba ngo uwo mugabo haleluya asifiwe haleluya uwo mugabo ngo araza ngo anguraho twaducoce ngo anambike impuzu nziza z'igitare ngo ampereza kwera kwayo reka kubwira ngo muri iki gitondo twambaye kwera kw'Imana twambaye ubwiza bw'Imana twambaye uducocerwa duhabwa impuzu nziza iyo wibutse kandi ndashima umwambaro twambaye mu isezerano rya kera Bibiliya ivuga ngo Mose yagiye ku musozi gusenga Imana ngo agirayo iminsi 40 ngo agarutse mu baturage ngo kubera ubwiza bw'Imana ngo abantu baramuhunga bikananira kumureba ariko ngo ku mwanya uhaye